Halo? Kome? Halo? Dobro večer. Dobro večer. Dobro Daj večer. djete, pitaj djete nešto. Hvala pa lijepo djete što ste nazvali. Hvala. Doviđenja. Aha. Jaj. Koliko imaš godina? 10. Koliko? 10. 10. Da. A otkud zoveš? Iz Petrinje. Iz Petrinje opet. Kako je u Petrinji? Dobro. Jel se šta jede? Da. Kako je mama? Dobro. Jel kraj tebe? Da. A tata? Isto. Isto kraj tebe. Da. Jel stoje? Molim? Jel stoje? Da. Ne, sjede. A ti? Ja stojim. Pa kad Evo, djete normalno. evo. Oni zasile. Oni zasile. Izražavaju se, a dijete Zasile. jedno stoji i drži još Normalno. tešku slušalicu. Normalno. Samo da je Reci, sjedi. kako je ono ime bilo? Tvoje ime, kako Matea. biješe? Molim? Matea. Matea. Matea, za tebe jedno lagano pitanje. Da. Koje dve vrste rižota postoje? Morski Morski i kineski. i riječni. Riječki. I Riječki. kineski. Da. I kineski. Da. A po bojama? Žuti Žuti. i smeđi. Sunce moje. Odi, nećete tata Joj, tući. nećete Odi, kad sam tući. te tuku? Kad? Odi. Kakav žuti i naranđasti? Šta si rekla sad? Žuti i smeđi. Kakav je to Smeđi. smeđi rižoto? To mama nije dobro oprala. To mama nije suđe oprala dobro, jel? Joj, pa ostalo od graha još rub gore. Molim, Žuti su račići. a kakav je žuti? To je rižoto s hepatitisom. Ne. Nego? Sa morskim plodovima. To je takozvani... Daj, nemoj djete plašiti. To je takozvani... Ne znam. Ne znam. Nije znam. Pa kako nije znaš? Dobro, odi na zove takozvani- Zovka. Bljak. Nije bljak, nego Nije bljak, nego bijeli. bijeli. Bijeli životo i njemu suprotno sa sasvim drugačije boje, takozvani... Crni. Bravo! Bravo. Bravo Matea, evo Zovko te nagrađuje s jednim Poklon lijepim paket. poklonom. A Morat mene... ćemo mi do Petrinje otići. Mi ćemo Djetetu doći do to- Petrinje. Evo ti brod Zovka, imaš to viziti. Zovko, da vidimo što piše sad. Šta piše? Pa jel Piše, to? piše od koje bolesti bolovo jučer. Priš brojevi, šta bi Mogu pisao? čestitat rođendan. Može. Možeš. Sretan rođendan. Hvala. A kome? Sreći. Kome? Moj seki Gloriji. Tvoje sestri Duariji. Gloriji. 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 A gdje je Glorija? Tu Glorija. je. Gdje je? Javi se Glorija. Evo sam malo. Koliko godina ima Glorija? Da. Kad? Koliko imaš godina? Da. Reci 3. Sad Reci dijete tri, ne zna, reci sad tri. mama, reci 3. Pa zna Vaše dijete koliko... je znao i tjepaju. Koliko imaš godina koliko tata diže prstiju kad pozdravlja susjeda? Koliko tata diže prstiju? Dobro. Da. Pa Tri. se ja ću doći. Hoćeš Ja doći? će znam da dođeju. Ko da razgovaram sa Sanaderom? Hoću da se ja znao ću doći. Isti Sanader. Isti. Sanader. Ko se nadar kad je bio mali? Hoću. Pa se ja znam. Dobila si nagradu za rođendan. Da, nemoj lagat djecu, nije ništa Pa dobila. se ja znam. Hoću doći. Ako nemaju. Ajde nam ispričaj nešto. Ajde priču. Ajde Znaš pričaj neki nešto. vic? Ajde vic. Vic neki Mateo. Ide Ivica i Marić. Idu Mesić, Sanader. Ajde. Pošto mi je neko došli, to ja znam. Ti si smiješan. Ovdje mi je neko došao. Reci, znaš li Ko je došao? MUP. MUP je došao na vrata. HDZ. HDZ Ti je došao. Zaključaj stvari. Sve zaključaj Matea, ne daj im ništa. Ne daj mi igračke. Da. Ne daj da ti uzmu kamiončić. U kamiončića cura. O, tate kamiončić. Šta još? Tata Tamića zeleno Tata diva Tamića sakrio. Ajde nazovi Idem ja, Zovka, idem ja. Ali zvali ti tako hitnu, kako ti zoveš. Zovko, Zagreb, Slatinska 9, nigde broja na Na vizitu. drugoj strani, druga strana. A, 2001 643. Ajde. Još mi samo jedna komponenta fali. Koja? Telefon. Eno, Mladen ima. Mladen ima. Daj mi se skini s grbe, molim.